Toplatsy avy ny fandaharana débatsika débanao no arahinao am'izao andray alilalina izao. Ny manambahintsika dia vahiny anankiroa. Ny anankiray dia andriamatoa Georges Ratovo izay filohan'ny plateforme Zanajeky. Ny anankiray dia andriamatoa Njaka Mikaely izay solitena ny Masikoro Arivolahy. Andriamatoa Ratovo Georges manao akory nahoda. Voalohany indrindra moa eto araka ny fandraisany RTS amin'izao fahitalavitra izao dia miarahaba ny journaliste ny RTS n'Androany nampandroso nampiantrano ato hanao débat. Manaraka an'izay koa miarahaba ny vahoaka ny Toliara karanke fokotany eto fehezin'ny Toliara tsy maintsy atao iarabana koa moa satria nareo mihitsy zany no tena vahoaka mandiniky fa tsy vahoaka maliniky ka apetraky zay fiarabana zay tsy hadino fa nareo no tompo safidy amin'izao fandaharam-piainatsika eto Madagasikara na sanjaka moa eto zanaka ny Toliara. Zay matoa Njaka baka lavidavitra avy ato ary sorananao manokana ny avianao eto manao akory koa ny mahakasika anao manokana. Eka faly miarahaba ny vahoaka ny Toliara tsy vaky volo ny tenako tonga soa eto Toliara satria vao niavy nankaly aho amin'ny toe-java misy eto an-toerana manerana Madagasikara. Voalohany indrindra miarahaba ny vahoaka ny Toliara manontolo sy ny manodidina tonga soa eto Toliara ny tenako hitafatafa aminareo vahoaka manerana ny Toliara sy manerana Madagasikara mahakasika ny ty resaka fisokafany bazin'ny Toliara ity. Eka mazava le raha volany teo andriamatoa Georges ianao moa dia araky ny fahafantarana anao dia chef de village ao Nosimanitsy na Anjalo Mihatra. Tsy haiko araky ny vaovao azoko dia hoe taony soloana koa anao fa tsy lasa chef de village mety ho fantatra avy hoe inona ny anton'izay. Misaotra journaliste rahalahy Francis nametraka an'izay satria raha misy aloha ny ahiahy mahakasika an'le politique fandrakana aloha gagagaga aho hoe atahaka an'izao fanosorana ny tenako chef de village i Andrano Mihadra fokotany Ambohitrabo zaho titulaire ary voafidy pokololo voafidy pokotany amin'ny toerana secteur 5 Andrano Mihadra io gaga ho ato tsy nanino fokon'olo tsy nangalakahy fokon'olo tsy nandroakahy ary gaga koa ny fokon'olo fehezin'ny secteur amin'izao tonga de fa tsy chef de village introny aho fa olo tsy nipo ro napitsika amin'ny hiray miasa amin'ny fokotany tsy nipo koa ka gagagaga ny tenako fa ataky ma 60 ans plus aho zao tsy nahitaky fitondra manahaka an'izao ary gagagaga aho fa da amin'ny 2024 zao aloha tena maresaka mihitsy le politique tena tsy manara-dalàna. Everinao ve fa resaka politique nangalanao tsy ho président tsy ho chef de village? Raha ohatra ka fahitako azy aloha misy zavatra mifono ao misy zavatra hitako moa fa misy politique ao fandrisea laritra tsy ataky maha-président ny azanadriakahiko plateforme mameha ny fokotany maromaro anisy eto de hoe mpanohitra mpisakana ny orinasany base Toliara de ho raty hoy toy de aleo sorona soa mba ho libre zany angamba la fahitako azy satria araky fihetahetany mpitrandraky ny orinasa base Toliara fahampadroso azy surtout moa tsy faritra ia moa réussi anazy fa ao Adaboy eto Toliara. Ho resahantsika ny président bakao ny resaka base Toliara fa ny tontolon'ny politique amin'izao fotoana zao ia moa Toliara etoa ialatsiny andriamatoa Mikaely Njaka satria ny eto Toliara aloha no resahantsika manao akory ny fahitanao ny ankapobeny aloha ny efa manomboka 10 andro zay nanao ny propagande manao akory ny fahitanao ny tontolon'ny politique eto Toliara. Misaotra ny monsieur journaliste Francis manitikitika aloha nyzay fanontonianao amin'ny tenako maha Georges Ratovo ahy fa tsaratsara kokoa zany tena avolenta zany ny fahitako an'le politique amin'ny fotoana anaky zao
satria fanantenana amin'ny fifandraisan-kevitsy tsy mety satria raha ohatra atako raha tsy mety moa zany amin'ny ara-politiky tsy nanahaky fandahara politiky amin'izay fitondrana ny fandraisany ray aman-dreny taloha satria ny ray aman-dreny taloha raha hitako fandraisan'ny politiky zao atako ma tsy de hoe zao mamoro mangalatsy tao 60 ans plus aho zao tsatsiko ny fahaleovan-tena ny fitondrany Philibert Tsirana ny mpandimby ny filoha Didier Ratsiraky maro moa ny fandimbidimby teo ary hitako tena tsatsiko mihitsy atako ma zao mandimby fitondrany république filoha André Rajoely le politiky zao tena hitako fa tena volenta ary maharera cinéma ary mahita aho fa vahoaky zao fa tena tonga saina amin'ny le fitondrana zany fa tsy lasa ho vahoaky madiniky fa vahoaky mandiniky ny antony le fipetrapetraka am'izay fifandraisany ny zay mpitondra fa tsy voafehy am'izao amin'ny fotoananiky zao eo maro anisa moa raha izy tany saiko teo sorony président Fokotany kanefa bosorony koa zahay chef de village kanefa tsy voafidipokon'olo mahagagagaga avao journaliste zany tsy fomba tsy anatin'ny lalàna zany ary lalàna fehezin'ny fandrakana fa am'izao gaga aho aloha ka izay zany mahalaliky ny fanahy haiko hoe le politiky tena volenta am'izao Monsieur Georges raha mieno ny kabary anjavatao sy teny aho am'ireny fampelezan-kevitra reny to miverimberina ny hoe zao anao sy manitsy nanja mihaja nanamboarana fotodrafitrasa maro toy ny rano tena marina fa zay président fa ny isaorako azy se moa aloha manokana tsara moa faapetsaky amin'izay fitohanana fiarovan'ny tanindraza tena isaorako manokana izy ary izay le fotodrafitrasa napetrana surtout fa am'izay toerana misy anay eny tena mahafinaritsy tena misaotra azy mihitsy aloha tendranahary aloha izy am'izay ka io zavatry marina io ka tsy misy fandanana io fa zavatsy ny vita nahavita tokoa izy fa mavandy ny olo manao an'izao hoe tsy ny nahavita an'izao fakalainan'ny président fakalainan'ny député sy teny zany président tokony mpanohatsy fandratriana azy fa izy nahavita hita amin'ny toerana misy anay eny fanontaniana faraparany mahakasika an'izay raha nalaza tamin'ity herinandro ity ny resaka zazavavindrano tandaboy teroy nareo moa mipetraka amin'iny faritra iny tena marina va président fa nisy io zazavavindrano sa tsaho tsy nisy vadika lohakevitsy hafa koa tsika zany satria nivoaka tamin'ny filakevy ministre tamin'ny alarobia teo ny fanokafana indray ny orinasa base toliara rehefa nijanona nandritra ny 5 taona fantatra moa nareo fa dia anisan'ireo olona manohitra ny base toliara mitodika aminao aho anjavatoa Njakaka Mikael izay solotena ny Masikora Rivolahy avy any avaratra satria fantatry fa any ny faritra misy anareo eny no hitsandrahana an'ilay fasimainty manao kory ny fahitanao io filakevitsy vokatry ny filakevitsy ny ministra hamoha an'izay ny orinasa base toliara eka misy olotena eto manokana moa zany ny vatako amin'ny mahasolotenany Masikora Rivolahy ahy zahay Masikora Rivolahy tsy hanenkinareo nareo baka ambony ao amin'ny fitondra toy na ino sino hataonareo tanànay toy tanindrazanay toy tanàny toliara toy zahay tsy ho mety nareo reberebe hoe mbo misy resaka filan-kevitsy ny ministra mbo misy resaka fanapaha-kevitsy nareo ao Antananarivo ao tsy raha hainareo ny fiseho-draha toy aminay atoy amin'ny tanàna toliara toy amin'ny faritaninay Masikoro toy atoy zahay ro tompon'io fa tsy nareo baka Antananarivo agny io misy raha hainareo va aminay ato faritany Masikoro toy atoy io tsy misy raha hainareo gnato aminareo Antananarivo ao ro hainareo fa maro ny raha politika toa laha io ro sokafinareo ka zahay tompoko miteny aminareo atoa amin'ny mahasolotenany Masikora Rivolahy ahy anaky Masikoro zao mivola eto zao fa tsy raha olo baka aminareo Antananarivo agny zahay ro tompo tanà toa zahay ro tompon'ny tanà toy ka zay fivolagnanay zahay tompony hoe hizizo zahay amin'io tsy hisokafan'io base toliara eo ndalao tapahinareo ny lohanay zahay tsy hagnenkin'io zay ny resako zay kanao Njaka misy koa ny olo maromaro koa ngamba na ataontsika hoe tena misy ny olo
masikory makasitraka anio igny moa zany tsy dirako laliky igny makasiky any hoe masikoro makasitraka anio regny masikoro voalembilembiky fa manahaka anay tena ankabeazanay ao zahay zay tena mipetraka ao originaly nio faritany magnavaratsy igny zahay tsy voalembilembiky ny regny tsy voarebirebiny regny ary zay mahatonga mijoro etoa io fa rozy zay na miapitsopitson-draha rozy zay na miany fitondram-panjakana ambony ao zao tsy haiko angamany hoe ino azo ilaza azy hoe na miaraha kelikeliky zay ma ny fomba filaza azy raha kelikely hoe fa ny raha ampitamany anjozy raha misy dia hisy hiterakasa ho an'olo mipetraka ny orinasa Basileara aha zahay masikoro arivolahy tsy fitahy amizay laha tena hoe hipokatsy io tsy zahay agny ro azo tombotsoanio voalohany vandy avao fa hatao avao zany ny lembilembiky resaky hisokafanio malakilaky tsy marina io fa rozy baka Antananarivo agny avao ro hisitraka anio ary zahay toherina isiky farany io laha mbo velo eto tenako vasa hoe tapahy lohako toy tsy hay mitotika aminao anjavatoa Georges président Zanajeky manao kory ny fahitanao zay fanapahan-kevitsy ny fitondram-panjakana hamoha ndraiky ny Basileara ady sy nandroany mako ty fa lava ady natao ao depuis tamy 2017 tsy nisy nahalala nijoroako na fikambana Zanadriaky io nitondranay azy tamin'io nisy ady be surtout fa zahay Zanadriaky sy miaraka amy longotsika reo masikoro bakany reo niaradia zahay ka takma zahay tamizay de lafa natoatsy ny fanoheranay ny suspendi mako izy nahantona zany le olo Basileara satria nisy ministre idirako fa mariny tenin'ny présidence teny hoe nisy ministre niaradia aminy no fizotsoanay tany hijoro amin'ny fotony nilsa Andaboy tsy nakasitraka ny orinasa ao nampidrano azy de nahanto zany le orinasa Basileara de eto zany mahagaga anay rehefa tato koa de nanatanteraky ndray le ireo sénateur Roetota mifangaro mifandrakana de hoe i moa nitaleny ano général ano Nicolas Manandrary de tsy eby maleo tsy avoniko manono nanaran'izay satria raha nihitako amy télé ka fa hampandrosany Toliara ny orinasa Basileara ary mahagagaiko olo reo va tsy manatoerany tsy manatany va manaka Manandrary misy riaky ry manakara manino sy nametrahandreo io toerana io fa atoy va tany malemaka anorenangady ka ovone Toliara tsy eby mahaleo mipetraka mahaboboka ao mahagagay manino la misy avion atao ao direct mipasse mandeha manandafy any fa tsy zahay Toliara ato surtout fa zahay mpiandriaky miasa ao Andaboy io toerana manga io ro hisiana ny zany fitrandrana Basileara zao zahay tsy makasitraka ny orinasa ka ino le tena tahoranareo zany hoe amin'ny riaky iny amin'ny fisiany Basileara rary ny tsy hitsy ny fatahoranay journaliste Francis satria laha tsarapetrako eto tany saiko ny antony fisakananay anio maro segny maro ao zany toy zany hosakany tahapetsatsika zahay ao anatin'io ao tsy fokotany raiky fa plateforme 14 fokotany afotoko baka anketsaky jusqu'à Mahavatsin io tena olo maro mivelo ao ny fotom-pivelomanay zay mpiandriaky zahay tsy nipahay mpangalatsy zao ndra raiky ary tsy pamakitranon'olo fa ny baibolay riaky iny manaraka an'izay ao ny mpisangatranga ao ny mpanao lundi de Pâques grande efakasa manakitaky lihaniky reny ao ny ara-pombandraza ny kristiana ao Andaboy ao tsy misy koa plaza tamany hafatry ny io moa tataona bord de la mer moa farava iny ka ia koa zany ny vahoaky madiniky naniky zao aia ny lalahimba tsy mana tomobily la misy ny ambiance hatao amin'ny fitsangatrangana ao Andaboy ka hanisiana projet asany Basileara zahay aloha amin'ino sy matoky Francis tsara petraky maha président ny association ay plateforme 18 fokotany eto Toliara tsy hankasitraka ny orinasa Basileara hatao eto aloha la raha tena marina satria itoy ny tena indroako zao aloha manetany ny vahoaky surtout fa tsika teto 41 fokotany tsy manatoera place mamiratry tsika ary iondronany présidence teny tena isaorako mihitsy aloha présidence teny manokana ny fanoherany ny fiarovany tanindraza surtout fa ity Toliara 41 fokotany Toliara tena hitako mahafapo ny tsy la raha mitsindro ny vahoaky anie Francis sika faritsy antsimo andrefa ty mba tokony mba hoe igno ny atao mbo vahoaky maliniky va mba handiniky amin'ny fijoroany izy teny io tsy misy koa ankoatra olo manahaka an'izany zay atao Georges apetrako aminao le
fanamarinana avy amin'ny fitondram-panjakana misy teboka maromaro reto 10 milliards de dollars ny vola ampidiry ny tetikasa io ho any Madagasikara 20 tapitrisa de dollars ny vola atokana ho any tetikasa ao zay l'hôpitaly ao zay sekoly 4 millions na efatra tapitrisa de dollars no atokana ho any raha atahoranareo zay dia ny fiantsaikany io tetikasa io amin'ny tsika zay mipetraka ty amin'ny toerana izay itrandrahana azy tsy mahafapo anareo ve ireo resaka teneny jala maro mbo tsy volany koa ny resaka asa mety ampidiriny raha io laha am'izay aloha raha ohatrikay zay ny fandraisa angamba ataoko fa tsy misy fahafaponay amin'ny mahakasika amin'ny arabola satria alavany joroany vahoaky nay zahay teto tontolo faritsy Toliara la dia tsy nisy ania io angamba ataoko fa manao ny velomam-pongy ny olo amin'ny miasa amin'ny ranomasina io eny manao asagny ny olo amin'ny ranomasina io ka itoiky raha mahagagaiko re tsy misy va ny fotodrasy hafa ho famelomana miriaky io eny manahaky projet fitrandrahana fia ho famelomana manahaky hoe DCP raha ohatsy ka tantera hampisy bola kitapobola hoainy Toliara raha tsy raha manahaky an'izao hoa ka hapetsaky hatao eto Toliara inoako anao fa tsy mankasitraka an'io zahay amiara-bola fiteneny io satria tsy misy kitapom-bola hilitsy amin'ny Toliara zao mihitsy io raha ohatra ka ao ny fandraisanay azy nzay matonjaka fahitanao zay mahakasika an'io manokana zany de tsy manaiky an'io zahay satria antony tsy anakenanay an'io na gny resaka tourisme ane fa mampidibola be mihoatsy an'io voalohany indrindra zany laha ohatsy hoe misokatsy io base Toliara io potika ane reo site touristique reo magnavaratsy agny reo manomboky baka amin'io toera atao hoe madio rano rava reo io mangily io rava reo io ifaty io rava reo io amboaboaky eo rava reo anegny toera tena faran'izay mahasariky ny vazaha aty amin'ny faritany Toliara toy atoy ka ho sokafanareo base Toliara io potiky nefa raha reo site touristique reo kaiza ho aiza zany ny hisy vahoaky ny masikoro rivolahy am'izay fotoana zay satria igny mba reharehanay zahay masikoro magnavaratsy agny io toera fitsangatsangana io ka mampidi-bola mihoatsy lavitsy an'io zavatra io ny resaka hoe resaka tourisme hampidirina amin'io toera faritany magnavaratsy igny fa tsy potehinareo am'ty resaka bazina Toliara ty ny raha fanamarea kely tsy haiko ia ny ambala an'izay fa zaho dia mahatsapa koa fa misy any ny responsabilité nareo na ny andraikitsinareo am'izao fanokafana indraiky ny base Toliara reo 5 taona no nahanto fa tsy nahato zany hoe tsy najano tanteraka io tetikasa io tao anatin'izay 5 taona zay ohatrany nanao tsy haiko natsatsiny hoe mandiandiary akida nareo ohatrany tsy nihetsiky mba hampijanona tanteraka an'io tetikasa io azadino namana Anjaka sy namana George fa ao anatin'izay 5 taona zay a voalaza tamin'ny 2019 tamin'ny na suspendé io na tamin'ny nanantona anazy fa mbola hisy fanadiadiana mahakasika an'io ka teo am'izay fotoana zay ny hoe na hajano tanteraka io na hato nareo koa zany anisany mba hoe tompona anjaiky satria tsy nihetsiky nareo am'izao fotoana zao azadino fa ny fitondram-panjakana dia manana an'izay hevitritseritsy hamoha azy zay manao akory ny fahitanao azy zay oui misaotra ny Francis journaliste satria zahay moa zany tena gaga ny fahagaganay zany mahakasika ny fanantonana ny raha io de nanantena zahay hoe fampihantona ny orinasy base Toliara fatanay hoe honakatoky zay zany ny fanantenanay ka ity tena mahagaganay zahay fa niezaka fananao fanohera ary nahasispandiany base Toliara voalaza tsy nisy nahafohina halalan'izay ka tena mahagaganay ampitondram-pandrakana manino ny victime zay mpanohatsy ampandany zay nijoroany ny fanoherana zay nahasispandia azy manino tsy azo vondrena
atao ny fampiresafa fa kosa de manapaky hoe apetraky ndraiky ny asan'ny base toliara dikan'izany mampikorota vahoaka ny toliarany zany fa hitako aloha laha raha igny zao raha hipetraky toliarany zao tsy maneky satria tsy mahitany fotony mariny amy resaka amin'ny fahitany fanohera fampikatonana io ka am'izao zany mbo hanatanteraky ho vohaina ndraiky ka manino victime izay nanohitry na tsisy mpandiany azy reo manino raha laha tsy le tetepaiky ny manano base toliara zany fandrakana zany fahitako azy olo amahaboboky olo agny ro tsongainy omea vola de iny atao amy tele ho fandrisia lahatra anay kanefa zahay tsy makasitraky an'izany ny fahitany njaka zay toe-javamisy teneniny président zanadriky zay eka misaotra betsaky andriamatoa journalista nametraka an'izay fanontania zay tena tsara fipetraky zay fanontanianao zay satria antony de zao nisy le resaka hoe conseil des ministres tao de io conseil des ministres io zahay tsy nampidiry tagnatin'io zavatra io de ino moa zany mahatonga anay tsy nampidiry anao anatin'io zavatra io dikan'izay olo reo zany mivaza anay tanteraky tsy nampidiry manao kory manao tsy nampidiry ho agnatin'io resaka conseil des ministres io hoe ampidiry ho agnatin'io mba mivory miaraka amindreo de hoe manapa-kevitsy hoe mijoro tokoa reto masikoro arivolahy retoa no vezo zanadriaky hoe manaiky hisokafany ty base toliara ty tsy nisotony ane zahay tsy nampikahy fa tonga de direct ataondresy bodongero avao raha toy zay mahatonga anay zany gaga zahay zany andriamatoa journaliste mahakasiky an'izay zavatra zay satria io tanindrazana io tsy ekehinay hoe ho botoin'olo amiako ohatsy avao andriamatoa journaliste tatanynarivo tao ane nisy tantara kelikely hambarako anao io soa mahamanina nisy nitrandraky volamena tao nefa volamena zany zavatra hoe raha soa tsy nimety ny tompo tany tsy nimety ny tompo toera de neloko an'io zavatra io hoe ajanonareo ty fitandra volamena amy tanindrazanay asoa mahamanina eto nanao koa raha tsy nikato nanikato i misy toe-draha misy ty tamy taona 2018 dia nisy fitseketseha nataonareo masikoro tany tabarasany tao anatin'izay de nisy fisambora olo telopolo vala vasa ny hitako zato zay telopolo ny olo ny sambory na desy nitsarata fianaratsy ka tsy matahotra an'izay raha zay va nareo raha ohatsy ka mbo mipoly zay etsiketsika volaninao ito zay marina io ary tsara fipetraky zay fanontanianao satria zao zava-misy mahakasiky anay zahay tompo tanà zany zahay masikoro amin'io toera io any zahay tsy matahotsy hagadra fa laha zahay ro gadra ny tanindrazana io amy fiboto azy ary habasoa ary habatsara ary voninatsinay hoe ho an'ny tanindraza ny hagadranay ary lazanay zay zavatra zay hoe maty ho an'ny tanindrazany lay reo nijoro amy fahamarinany hatramy farany tsy magnino zay tsy matahotsy hagadra samboronareo zahay zay gadraonareo fa ho maty ho an'ny tanindrazana eo zay fa zay tsy hagneky an'io ary mijoro hatramy farany zay tsy matahotsy an'izay anjavatao Georges tadidiko ny hetsiketsika natao teto Toliara tany am'ireny taona 2018 reny filaharam-be teto amy tanàna azo everina ve ny mety mbola sehoan'izay am'izao fanapahan-kevitsy nataony fitondram-panjakana saotra andriamatoa journaliste raha ohatra ka aloha fankasitrahana amin'izao hevitsy azo tena mety hiverina aloha satria ny ampiverina azy tsy atao tsy hiverina fa tena miverina satria le vahoaky eto Toliara zany tena hanao hetsike ary tsy hankasitraka ny orinasa io tena mariny io rariny tsy hitsiny ary zao mahitaky mahare tantara fa tena hihetsiky vahoaka eto Toliara fa tsy hankasitraka ny orinasa io hihetsiky manao akory nao tena hanao mouvement moa zany mahakasiky raha ohatsy ka hoe ho tanteraky ny orinasa mety hisy zany ny ady tahaky ny taloha zay hetsiky natao ka araky fandaharany fampitrahan'ny le asa fampidoroany le asa ho famakivakiagny zogny vahoaky hampikorotany le vahoaky njaka zaho misy raha fanamarena kely ataoko tam'ireny fisamboranareo reny maromaro amin'olo reny zay anisany tanatiny le ho sambory no fa tsy ao anatiny fikambana misy anareo sasany fa miasa amy base Toliara tiako teneny zany misy olona kosa efa mahatsapa tena fa hoe tsy tokony sasy ho amin'izay fanohera zay fanjao diasa manao akory ny fahitana satria maro zao tsy hanono anaran'olo ary fa manoko miasa amin'ny base Toliara izy am'izao fotoana zao nefa anisany nitariky an'io mouvement nisy anareo isaorana manokana anao zay monsieur le journaliste Francis nametrapetraka an'izay teny zay satria tsara fipetraky
voalohany indrindra zany zahay masikoro ary volahy io zahay moa zany tsy tia aly zahay tsy raha olo tia aly fa lafa zahay sokiry avy amizay koa nganay bakeo ka lay zay zavatra zay hoe olo regny be fandefera ny sambory de ny gadra de rehefa ny bakao moa rozy ny bototsy de hoe fa tsy niditsy agnatin'io membre ny association n'io resaka hoe fikambanany masikoro ary volahy io dikan'izay zany rozy hoe be fandefera hoe engao agny lahy handefitsika fa kosa zao niteneniko aminao monsieur le journaliste zahay na dia tsy tia aly io lafa zahay sokiry halihaly maraintsy hariva sahala amin'olo mihaly biby atavaky io hoavy avao koa zahay io na zahay manao tsy tia aly io ary maro anigny fianakaviany masikoro ary volahy zay mahary volahy azy io olo maro vahoaka anarivony ka lafa zahay sokiry maraintsy hariva na zahay tsy tia aly io hialy avao koa zahay amy farany zay mahatonga miteny eto mijoro manokana eo hoe zahay tsy mataotsy hagadra la ohatsy hoe tanindrazaneo ro hanigadranareo anay kanao jaka ka lafa iha koa amea drala piasa zaho tsy tia drala amea drala na amean'io resaka drala hoe 80 millions de dollars io zaho enazao zaho tsy tia drala fa tia tanindraza ary zay mahatonga mijoro ohatra amy farany hoe na ho sambory anao tampahy lohako toy zahay tsy hamarotsy ny tanindrazana io anjavatoa Georges ny resaka base toliara moro ny resahantsika androany toy efa hanomboka hamaraparana ny fotoanatsika ny raha misy raha am'izao safotao satria ao anatiny izao propagande zao tsika azonao everina ve na draka koa mety anontaniako an'izay hoe ao anatin'ny fotoana propagande no nanapahany fitondram-panjakana ny famohana ny base toliara mizara roa ny eritseritsy ao ny mety olona poro ny base toliara mety aminay io de hiteraka ho aso anay ao ny olona zao zahay efa tsy mety io tsy mety kanefa nazadilo fa ilo amvolaniko anao tao hoe ao anatin'ny fotoan'ny propagande aminao manoka ino ny resaky ataonao ho an'ireo mpombanao ro laha fahitako ny vahoaky angamba anatsy ho hainy vahoaky ho famohany base toliara satria maro ny vahoaky eto faritsy toliara tsy ny mankasisaka ny orinasa io tena maro mihitsy zao manao maro zao tena maro toreotoreo ary zao mandeha kelikeliky mberoa manao akory président iaho zaho ty asako aho na diabilo atako solombilo fa nareo vahoaky ro tena bilo tsy vatako zaho raiky ho voan'io fa ny taranaky tsika ro ho tratsin'io zay gnapetrako amizay zay manontany ahiko ka anjaratsika vahoaky mijereva fa ihenaniky zao zany fa anatsy ho antsika hoe izao ny raha apetraky mijoroa ny vahoaky hanatanteraky zay adidy zay tokony tanterahatsika mba ho hentehatsika ny olo pombapomba miaro antsika an'ity faritsy toliara toy ety olo antenanareo hiaro anareo manantena zahay ka frérot mera frérot mankasitraka azy satria ao ny ray aman-dreny be fototsy ny boahagny fotony mamelatsy angraviny hampitoragny voany présidenciteny satria hatony mahatonga saigny zao moa mako zao moa Francis rahalahy zao moa zany tsy de militant politique loatsy zao depuis zay nijoroako na tanoray niasa amiriaky io eny laha misy ny tabataba lao aro isy politique zao mandeha manandriaky kandro atao resy latry de tiantony joroako zany de hoe fiaviany base toliara ary naha resy lahatsaiko nidirako niarako amin'ny nanamiakotrodrano sy teny i fijoroany sy teny fanavotana ny toliara nanoherany base toliara ka zao aloha manentana hoany zahay vahoaky eto toliara hararaoto amy vy bomafana amizao fifidiana zao apetraho ny safidy ary mifidiana zay manantena tsy hifidy mionona mandeha mifidiana fa manatanteraha raha vomilitsao tsy misy hanasitrany hasalama an'izao firosoanasa la base toliara zao lahatsy ny candidat frérot numéro 3 satria atetiny ao présidenciteny ho anareo maroka amin'ny toliara 2 anisany pitarika anareo tao ary nalaza tao ny fihira aiza ho aiza ry fanantenanareo am'izay hetsika sy tosika andeha am'izay filaminana ho an'ny vahoaka ny toliara 2
mahakasika an'izay fanontania zay moa zany tsara petraky isaora manokana zany Andriamatoa Teo Rakotovao izay miezaky miady mafy mahakasika an'io tsy fisokafany ty resaka bazina toliara ty isaora iha zoky lahy la maharean'izao feoko zao iha makasitraka mankately anao ary zay koa mbo joroako zao zandry lahinao eto amin'ny masonanao androany zao mahakasika an'io fanoherana n'ty bazy toliara ty tsy sokatsy miantso anao koa zao zoky lahy Teo Rakotovao tandroko gnara lambo matoto koa fa masikoro ny firazagna intoy tanitsika toy atorobaky mikaiky anao zao zandry lahinao miavia koa iha hiaro an-tanindrazantsika toy fa robaky raha toy ato avelin'olo ka miangavy anao an-tagnandroa ndao ndraiky tsika hiroso amin'ny fanohera antoy resaka bazy toliara toy mba tsy hampisokatsy azy zay ny hafatsinao baka amiko atoy zao zandry lahinao zainao magnafatsy anao miavia iha hiaro an-tanindrazanao toy eka mandeha ny fotoana ary kila raha iaby moa tsy maintsy misy fiafarany dia miako roa minitra anareo tsirairy zaiky hanoitsay hafatsy ho an'ny mpijery atsika Andriamatoa Georges. Misaotra journaliste Francis rahalahy tena mahafinaritsy nampandrosoana tena tokantranonareo ty lahy amin'ny RTS satria faly bravo ny foanahy satria hanatanteraka aho zany hikoiky eto farsa Toliara 40 fokotany Toliara ny antony ikoiko moa manentana anareo zay moa ny hevitso mpifidy satria araky teny nisy nataoko zay teo hoe vele zao mivimbo mafana zao fa anasin-janahary ho antsika ny zotroa ny candidat numéro 3 frérot Tohanina Andriamatoa présidence teny ka eto aho miangavy nareo vahoaka ny Toliara solution toy apetrako toy raha ohatra ka sitratrika hamoana ny orasany bazy Toliara io tsy alatsika candidat numéro 3 io satria io ny fanafody hanasitrana hamoha hamahaolana mahakasika ny orinasany bazy Toliara satria présidence teny tsy haneky hiaro antsika amin'izay ka mijoro atsika rolahiny ajoro bulletin numéro 3 candidat frérot Tohanina teny mba hahalantenaitsika fa tsy politique fa ho fiarovatanindrazantsika toy lahy Andriamatoa Ndraka Mikaely ny teninao farany eka misaotra betsaky Andriamatoa Francis nanome fitenenanay farany miantso ny vahoaka ny Toliara ray tsy vaky volo ny tenako amizao toeja raha misy zao avy ny fifidiana ho be ny tanàna ny Toliara izao izao ny raha hanaovan'olo antsika amy toy tanatsika toy ato mahaiza mitingy tsika fa io ny candidat izay agnisany miaro antoy tanindrazantsika Toliara toy io candidat numéro 3 io ya raha malala io raha mahita fa tsy raha olo bakilavy tsy fa olo a Toliara eto frérot zay tiako volany io avao ro tarigetratsika tokony hajobo amin'ny daty mpifidiana io amin'ny le 11 io mba tsy ho very lalatsika ro lahy atsika Toliara fa laha atsika ro mitingy anireo olo mpamarotsy ny tanindrazantsika toy ireo mitsapakiho tsika ka hoy aho hoe agny misy ohabolany tabaratsy zay hoe draba atsika Toliara laha atsika ro mitingy olo hafa ankoatsy ny frérot makasitraka mankately Andriamatoa Francis eka nareo koa ro isaora bevatana ao da niavy nandroany naneo hevitsy teto nanay moa dia any dia mbola mamerina ny fisaorana satria raha manahaky zao mba halalany vahoaka ny Toliara na manerana nosy hoe ino marina ny tena zavatra misy eto Toliara misaotra nareo koa tany atokantrano any nanaranay hatramin'ny farany dia mampanantena vahiny hafa koa amin'ny manaraka veloma tokolahy veloma tokovavy makasisaka